sevdiklerimizin sağlığı açısından önemlidir. Lütfen evinizde kalalım. همیشه ملاقات عزیز این کوچکتر به باشر آتنا بچواسکن شبو صحتی و اویی کو هشی حزکن gerek giringe ko serasere çarder oşan höndüman afada düminin şekerim ahve tımmal afada düminin Kaydur. Lütfen evlerinize değerli Diyarbakırlı vatandaşlarımızdan ricamız. همولاتی المین عزیز شبان اخوة در نکبه اهل شبوه وشبو صحت و تندرسية حتيين و جلك بالإيمان شبو فيها وايه يغير روح الزار ياخد ماشي هاي سما وكان شاعي ما شاء من جمو ماشي مرة رجع ثاني تذكروا ما جاءه تذكروا ما جاء جيلو ما يفو هاي الشباب ما شاء الله